Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Teala'nın rahmeti, bereketi, sonsuz savabı, ham nuru her birimizge de erişsin. İyi bulurga nasip eylesin. Şuşu nurlarga, bereketke, şatlıkka, siyinişke, nihayet zaklamı, Allah'a şükür, indi şuşu nurlu bir bulek, Allah Teala'nın bulegi Ramazan ayı gelip jite. Hem Ramazan ayının büyük bereketleri var. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kengeçlerin birisinde ayta Ramazan ayı aldından hazırlanırga tiyiş biz. Peygamberimiz sahabelerine, şakirtlerine iske tışıra idi. Ey şakirtlerim, dostlarım, okuşçularım, müminler, Müslümanlar hazırlanıgız. Ramazan ayı kilgençe Allah Teala'nın rahmetine karata hazır bulunuz. Eytik Ramazan ayı ol bir kütülgen kadirli konak. Eğer de biz ol konakның kilir aldından hazırlansek, illerimizni şiz tartıp, tozanlarını sürtüp, idenlerini juvup, paklandırıp, temni rizıklar pişirip, yurtlarımızı yalt etsek, konak kelip, şatlanıp, siyinip, hay, meni kütkenler iken, min kadirli konak iken, manda kadirliler, hürmet eteler, dip his etse, ol konak, kadirli konak, hürmetli, aburuylu, dereceli konak, bizge köp ettirip bölekler de kaldıra. Ol riza bolup, anın şatlık siyinişi bizge de düşe. Mene hürmetli cemaat, Ramazan ayı ol kadirli, hürmetli, dereceli, Allah Teala'nın nimetleri bilen kiletirgan kadirli konak. Hem şuşu biznin ezir buluğumuz, böleklerinin kübrek yeki ezirek buluğuna tesir iteşek. Mene şuna göre biz ilerimizni, tenlerimizni, köngüllerimizni, uy fikirlerimizni, gıybadetlerimizni paklandırıga tiyişbiz. Ezir bulurga tiyişbiz. Köngüllerimizni naşar fikirlerden, belki kirekmegen boş sözlerden arındırıga tillerimizni de tiyişbiz. Yırtlarımızda da jiyiştirip, köngüllerimizni de paklandırıp, ten yağından da biz Allah Teala'nın şuşu bülegi, konağı, Allah Teala'nın nimetleri bilen kiletirgan konağın biz kadirlep kabul etirge, karşılarga tiyişbiz. Halimler eyteler kişi inkiminde bir nişe şartını öterge tiyiş. En birinciden köngülün şiz tartırga, paklandırga. Köngülde bulgan naşarlıklar, naşar hisler, uy fikirler, köngülde bulgan türlü naşarlıklardan arınıp kalarga tiyiş. Köngül ağırtularından arınsa, ol vaqtta Ramazan ayının temin de kübrek tatırga mümkün. Mesela, eğer de biznin birimiz tığılgan bolsa, eğer de biznin şiirimiz bolsa, biz hoş isli şeşeklerinin islerin size de tıya da almabız. Ama lakin gayip şeşekte mi, yeki bizde mi? Elbette bizde. Mine şulay yok, köngülni paklandırırga, yüreğimizni türlü tekebbirlik şiirinden, hısıtlanu, kinleşu, kişilerge aşu tutu hislerinden, minlik, riyaşılık, yani gamel gıybedet ötegen vaqtta kara güzeli, körü güzeli dip uylavlardan paklandırıga tiyişbiz. İkincisi, ol bigrek de uylardan
Кайвакыт уй фикер ул күңелнең нинди хәлдә икәнлегенә бер ишарә кыла торган галәмәт. Әгәр дә без уй фикерләребездә булган нәрсәләргә, уйларыбызга, фикерләребезгә игътибар итсәк, сизә алабыз күңелнең нинди халәттә икәнлегебезне. Шуңа күрә икенче этап буларак ул да инде уй фикерләр арындырырга, яхшылык турында уйларга, әлбәттә, начар фикернең барлыкка килүен без барлыкка китерә дә алмыйбыз, яки инде китермәскә дә булдыра алмыйбыз, чөнки Аллаһ Тәгаләдән килә ул. Әмма дә ләкин без әгәр дә уйлап, фикерләп, күбрәк китаплар укып, изгелек турында уйлап, изгелекләр белән начар фикерләрне арындыра алабыз. Безне изгелеккә этәрә торган дуслар, якыннар, иптәшләр, дуслар белән генә аралашып, изгелеккә карата безнең үзгәрешебез дә булачак ала берсә. Һәм шулай ук тән ягындан да үзгәреш булырга тиеш. Әйе, кеше үзен әзерләргә тиеш. Пәйгамбәребез Рамазан айы алдыннан уразалар күбрәк тоткан, тәнен әзерләгән, үзенең ризыгына бик каты игътибар биреп, Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам тырышкан, тәнен дә Рамазан айы килгәнче үк, шушы хөрмәтле, кадерле кунак килгәнче үк әзерләргә. Хәтта хәдисләрдә килә, Рамазан айы килгәнче бераз калганда уразалар тотмаска хәерлерәк. Ни өчен? Тәнебезгә бераз җал иттереп, көч-куәт биреп, көч-куәт җыеп, хәтта бүгенге көндә витаминнар эчсәк дә бик күркәм, нурлы һәм файдалы безнең Рамазан айыбызда күбрәк гыйбадәткә игътибар бирергә, көч-куәт бирә торган ысуллар куллансак, бик хәерле булыр, шәт иншаллаһ. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, шушы кадерле Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мул булган олуг бер кунакны әзерләнеп каршылыйк. Әзерләнеп каршылсак, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте дә күбәяшәк ала берсә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.